اللہ نا قبول تو بھی بوئی سن محترم دوستو قرآن کی انتظام توریبا اما سن قرآن لوئی ربا قرآن سولیبا قرآن سون بدا متین توریبا مخوی لوئی نمک سے اللہ کی میکی دیگی اچو بے احسان اما سن کرم نے چھ اللہ نا ازل دیگی تی تورگا تھم تھربنے قرآن تحلیبا مخوی سو ادوگا قرآن بو تہن بدا متین توریبا مخوی سو قرآن بو تہن بدا مدد توریبا انتظام توریبا مخوی گیسو اللہ کی مکی دگی اچو بے احسان نے با چدا لوئی نمک سے ادوگا قرآن ہاری با پوسک سے محترم بزرگو دوستو مسیح کی لیرک سے دگی ہے نا چاوبا پوری دنیا سے دا نصیب ہوگا دا اللہ نا لیرک ام فوبا تھارک تری ادوگا تھاسو تھارا اروئی قرآن ہاری با کلام سے قرآن ہری با لیرک سے محترم بزرگو دوستو ادو کی متک چاوبا کلام نے با ادو مسیح کی قرآن قریب سے کہ لوئی با نمت سے کرم با نسی سے نے با ادو نا اللہ کے رسول نا جس وقت ختم قرآن شریف کی نمت قرآن لوئی با نمت سے دا جب بھی ایگی تھموی منون سے دا لائی با دعا ایگی تھموی منون سے دا لائی با پوسک خطنگ با اللہ کی ممان دا ایکوئی نا دعا تو با نیجب متم دا اللہ نا سکسوی چھوئی در مکی قبول تو بہائی میں چیگی متک مگن سے وہ ادو سیگی قرآن سنے با جب بھی اللہ نے قرآن آسمان دے کی نازل توریب تھا دو کرم بتھانو رمضان المبارک کی تھانے با امسنگ لیلت القدر کی اہنگ سیدہ اللہ نے ایک لوح محفوظ سیدہ کی آسمانی دنیا سیدہ نے با نازل تورکی با نمت سے کرم با لیلت القدر کی نمت نے ادو سیگی قرآن سے زمین سیدہ نازل تورکی نا کھن با متم دا لوئی نمکنا پوسک خودی مکنا مخلوق خودی مکنا انکار تو اخرى بنے با سیگی قرآن سے تحمل تو با ایکوئی غموئی ادو کی متک مغل چاوبا کلام نے سے ایکوئی دا نازل تو رب دا ایکوئی تحمل تو با غموئی نا لوئی نمک نے انکار تو اخرى بنے با ادو نے با قرآن کی منوں دھاری سی کرینا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ریزا ریزا ہوئی خرگا نہاری میں با کری گم بسی کے قرآن سے تھات رکھ پا زمین دا نترگنا چنگ چدا قرآن سے کی خشیت قرآن سے کی عقیبہ قرآن سے کی تحمل توبہ غم ددنا زمین امسن ایکوئی چنگ سے ریزا ریزا ہوئی رگا مچے مچے کائے رگا اپھن گم نہ پائے رگا چت کا نہاری میں سیگی قرآن سے ادو سیگی قرآن سے کناگی سینادنو تھا تھر عبسی کناگی تھباک دنو بنازل تور عبسی ایکوئی نبی علیہ السلام کی سینہ مبارک دا نازل تور آگا ایکوئی پھوبنے با یو رکھی بسی سیگی ممانگ دا محترم بزرگ دوستو سیگی ممانگ دا قرآن تھات رکھ تبنتے اللہ دے گی اللہ کی کلام نازل تو رکھ تبنتے با حضرت موسیٰ دسو نازل تو رکھی با حضرت عیسیٰ دسو نازل تو رکھی با حضرت داؤد دسو نازل تو رکھی با محترم بزرگ دوستو جس وقت حضرت موسیٰ دا نازل تو رہے تورات سے کوہ تور دسل لبا متنگ دا نازل تو رہی بسی حضرت موسیٰ نا وحی سی اللہ کی مکی دے گی لائے حضرت موسیٰ کی مناک دا منتا سے با محترم بزرگ دوستو قرآن کی متک مگن نے ایک منتا سے با حضرت موسیٰ دا نازل تو رہے حضرت موسیٰ نا مہا کی امت لسنگ ہمدرہ ماں کی امت بنی اسرائیل کی امت لسنگ ہمدرہ سے دا لاغا اللہ نا نسی سی کی حکم سے تو رہے مخوی دنے بہاری بسی اللہ نا سی کی آیات سے نازل تو رہے اللہ نا سی کی سنگ سی ادو نا مخوی سنگ سے دا ہائی بنے با ادو بنی اسرائیل کی کنگو سنگ سے دی کوئی نا کھنگے دنا موئی دی توننگ با اننگ با بوسک سنگ دا دم کری دا حضرت موسیٰ دا سلا گنے با دم ہائی بسی یامنا ایکوئی کی نینگائی تو بہائی تاری دنا ادوگم با امت نے با حضرت موسیٰ سو یامنا نینگائی کن با جلیل القدر حضرت موسیٰ سو ادوگم با امت نے با موئی دی سو پیری بسی اے موسیٰ نہاگنا ایکوئی دے اللہ نا سیحری ان ادم تنبا نہاگنا اللہ نا سیحری ان ادم تنبا ایکوئی دا ادوگا اللہ سی کرائی لی بنو کنانو دی کوئی کھنگ دے کرم اینا کھنگ دوری بسی ایکوئی اللہ اوبو پامی سینے با نہاگون دا حیری با اللہ کی وحی دو تاب پامی سینے حیری سے کرم با بنی اسرائیل کی کمو سنگ چینا امت سنگ چینا حیری بسی ادوگی متمد دا حضرت موسیٰ حیری بسی اے سیدی اللہ کی کلام نے ادونا اللہ کی کلام سے مخلوق نہ اوبے آتے مخلوق نہ تاب آتے سینے بھائی بسی امو محترم بزرگ دوستو کرینو حیری بسی نوئی کی تھبک سنگی لوئی لوئی نا رو دو گنے واتو شاہو سی یادے با سمم دنا تھبک تنخائم نا تھبک امدلائی گھرانی سوند تنخائم نا ادو
adun loinamak chomum de unjal lak chebe inshallah karino bani israel hai ri besi kamu singchina e musa nahangna aikhoi de tamak powa sing de khang de u de khoi u ba pam Allah se sine ba Allah na thari ba kalam de khoi yeng ba pam u ba pam sine ada Allah hazrat musa na hai ri besi kaidong do u ba ngam moi na khoi u ba yaroi makhluk na Allah u ba kaidong da ngam moi Allah ki kalam u ba kaidong da ngam moi Allah ki kalam kaidong da nazil tar pata ba ngam moi sine ba hai ri besi adu yad re yadamina mokhoi gi lising humdra se degi mi amomom khangat laga si mokhoi humdra se si aikhoi gi maikai degi numaindani aduna mokhoi se aikhoi na thari bani e musan hakka chatmin naro aduga Allah gi kalam nazil tarokpado mokhoi na uraba matung da aikhoi da hairakani adu chatmin naro sine bhari basi Hazrat Musa na Allah da hai bane ba aigi ummat singche ningai tawre udabe yadre sine thare dui targa di pura lao sine ba mokhoi da hairo sigi ching si sida na khoi eng aigi tajalli ma tha tharke karigum ba sigi tajalli si moi na uba thanga ba ngamma ba adui taraga di ai uba da aigi kalam uba da kaisu akai ba leitere sine adugi matam madda asai ki tajalli si tha tharpa matam dane ba Hazrat Musa wa kharra Musa sa'iqa Hazrat Musa se wan tha khreba aduga atoppa ummat mokhoi humdra se sisina usi ki hujiki tajalli sina chakthega mai tan on khre hujiki tajalli sina mokhoi humdra se chakthega adugi matamaduna asagi Hazrat Musa se di wan thabanina wan thaba mi sidi adum hoslai gyan tar aba matung da Allah da hairiba e Allah aina mokhoi singchi chakthi kharaba matung da aigi umat ki manak ta chatlaga ai karim ta hiningai leite bo khumpiningai leite aduna mahak sing mokhoi singchi hingat hallu sine ba mahallaga Allah na hari bese Musa kari maram ginu nang hingat han ba pamis mohoi di adugum laba Allah na hari ba hukum do adugi cross tawraga mohoi na chat kharabani aduna kari maram ginu hingat haning ba pamis sine ada Hazrat Musa na ne bhari bese kari gum mohoi ne hingla agati mohoi na u khrabani mamit sina adu u khraba poto mohoi ne umat sing chida amaka chatlaga haibida mohoi sing chu tha jaragani aduna hingat halak pa pami sine ba adugi matamadu dani muhtaram buzugo dosto Allah taala gi dua dagi mohoi humdrasi hingala la amatung du dane ba amaka umat sing chida la aga sumain Allah gi kalam makhluk sing china uba kaidung da ngamde haibasi gi direct chap chabi se haira ba matung dane ba tha jakri basi Hazrat Musa ki zamana da aduga muhtaram buzugo dosto sege ummat sida kalam si kanagino Allah ki kalam ne Allah ki zuban de ki thogak ba kalam ne ba sigi kalam si ai khoi de ne ba nazil taro ibasi sigi ummat sida ne ba nazil taro ibasi kalam nazil taro pada su usi uriye ba aduga sigi kalam se khoi na son su soliye ba adu erga su sigi ummat si chak thik de ba kari maram gino haiba matam da bahai sigi kalam tha thari ba posak tha thari ba zat si karam bano ai khoi ki aka gi zat ne ba ai khoi ki aka gi sina mubarak mahak ki thaba mubarak da tha thara aba matung do degi ai khoi gi ising si laingui ngak tangai ra ba matung da filter da thajal laga direct seng na puthora aba matung do da sijin na ba ya ba gumna Allah ke rasul gi thamoi si da tha thara aga Allah ke rasul la makka sigi ummat si da pulap si da chai khair bane ba pulap si da ya hal aga sigi kalam sigi rahmat amusung barkat se hojik phoba ai khoi na lauri bane bo muhtaram zugo sigi kalam si bo sigi kalam si matik magun kaya yam na saw bage bo muhtaram zugo dost Hazrat Musa da nazil taw rakhiba kalam bas Hazrat Musa dunya de ki rukhsat oi khaba matung da sigi kalam si sumang khre koi guarantee laite sigi koi guarantee lai binatte be aduga sigi kalam sidi emo Hazrat Isa da kalam nazil taw rakba matam da su Hazrat Isa si chat khaba matung da adugi kalam du mang khre ba karai chat khamo khangde loina mak tabdil hoi khreba loina mak ontho khreba kanam tan sigi kalam se hu ba hu sigi kalam si Allah ki magai digi lapani haiba se kana amatan haiba ngam banatte sigi mamang da tharak khibra kalam sim do aduga aikhoi ki kalam jis waqt Allah na nazil tawrakpa matam da Allah na nazil si tawrakpa matam da qiyamat thoba sigi kalam si aina hifazat tawrada bane habisi Quran ki marunda Allah na hay khara bane inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun sigi kalam se qiyamat thoba aina hifazat tawrada bane sigi sida zabar zer nukta amma thoba kana amma tan on thopa ngamaro ya habisi Allah na guarantee lawraga tha thara khara bane sigi kalam ai khoi ki kalam se muhtaram zugo dosto
سیگی کلام سنی محترم بزرگوں دوستو جس وقت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت داؤد تا نازل دور ایبا کلام نوئی نمک ختم ہوئی خرابنے با ادوگا سیگی کلام قیامت ہونے با لائیگا دوری بس ادوگا سیگی کلام سی پورے کلام معجزہ نہاری میں معجزہ ادوگا پورے کلام تنت تبیدہ پورے قرآن سی کی منم دا یاوری با آیات ہر حروف سی نوئی نمک سی معجزہ نے سی نوئی نمک معجزہ نے با محترم بزرگوں دوستو انت پا کوسک اما انت پا کلام نے با سیگی کلام سے سیگی کلام سنبا ای کوئی کی امت سنگ سدا اللہ کے رسولنا یہ اللہ آگا لوئی نمک تکانبا جس گھر دا ادوگا جس انسان دا سیگی کلام سیگی عمل خرق حجک یاوری با انسان دو دنیا اما سن آخرت تمائی پا عدب نے سیگی کلام سے محترم بزرگوں دوست بھائی سیگی کلام سکھت تا مکان دنے با انسان میوئی بگی اچھو با انسان کیا بھائی ایک ہوئی گی متاثر ہوئے رگا ایموشنل ہوئے رگا ہدایت کی ذریعہ وہ ہنکھنی بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی کلام سیگی کلام سے تارا با متنگ دنے با ماگی مچید نا قرآن سولنگی متن دنے با کرم با کلام نن حق نسولمی بنا ایمون دو ستحلو سورہ تاہا کی آیات تو تہن با متنگ اثر ہوئے ربا متنگ دنے با اللہ کی رسول کی دعاسو ادوگا سیگی کلام سیگی ذریعہ دے گی ایمان پرک بگی ایک ذریعہ مو ایکھری بس حضرت موسیٰ کی اچھو با بھائی ادوگم نبا ننتھو نجاشن ننتھو سیگی کلام سے سورہ مریم سے سولا با متنگ دا مانا تارا با متنگ دا متاثر ہوئے رگنے با اسلام پرک بگی ایک ذریعہ مو ایکھری بس محترم بزرگ دوست سیگی کلام سیگی مقابلہ توبہ مسک امو پھوگا لائیتے با کجھک پھوگا دا سیگی کلام سیگا مانبا کلام نصیب ہوگا دا سیم با کنا امو پھوگا نمدریے کوشش تو اکھرے با جس وقت حضرت موسیٰ دا اللہ تعالیٰ نے انگو با اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ دا معجزہ پیئے با لن گی اولہن بگی چاہیسو سی لن اولہن بگی معجزہ سی جادوگر نے نہاری میں با جادو مال لے با ڈائریکٹ جادو گم بنے با کریمرم کی حضرت موسیٰ کی زمانہ سیدھا جادوگر کی اتو کیامنا ممنگ لئی با مفہم ممنگ لئی با اتو گم نبا جادوگر کی یامنا حضرت موسیٰ کی زمانہ دا جادو کی سسٹم سی یم چک نرمبا مطم امنے ادوبو نخوئی نا ادو کیا امنا جادو دا فخر توبا ادوی تارگا دی ایگی نبی اللہ نا ایگی رسول تھرائیبا حضرت موسیٰ سے محمون دا سو پیری با معجزہ سے جادو سو نتے جادو دی نتے ادوگا ایگی مکئی دی کی معجزانی سیگا مقابلہ توبا نمبا مسکانا نا تھوگو اونا چیلنس تاون کری میں چیلنس تاون چاہیو دی تھا تھری میں لین اچھو پنے وہ اولی بسی بھائی قرآن کی منوں تو پھسب وحی نے با اللہ نہ ہائری بسے سورہ تاہا دا یاوری بنے با سورہ تاہا دا اللہ نہ ذکر توری بنے با حضرت موسیٰ کی متانگ دا لین سی اچھو با اوئی با لین سی کئی دو منوں چین با ngam موئے ادو حضرت موسیٰ نا جو اولہل لی با معجزہ سے اچھو با لین نے با اچھو با لین ادو کا چین با دا سو ادو کیا ہمنا فارس ہوئی با ادو کا محو دا سو یامنا ساتھی با ادو تھا تھری میں تھا تھر متنگ اتائی سنگ چی تھا تھری میں با احان با مخوئی کی جادوگر میام سنگ چی تنانا نو فیراؤن ننے با قوری بے سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ تاونوانا ادو وری سیدہ انتنجل لبیوانے با مقابلہ تاول لے احان با مخوئی نے جادو سے تھا تھر با مطمد حضرت موسیٰ کی تھموئی منم دا عقیبہ مفاو کیے با کرینو توری بسینا اللہ نا قرآن نازل توری میں با اللہ نا قرآن نتر مطمد دا نازل قشف امسن الہام سے نازل تور آگا کھان لی میں اے موسیٰ ننگ کی گنو ننگی ساتائی پھیلے اللہ لئی رہے بسی کھنگن کری میں با کی ہند بیدا ادو کی مطمد دا مخوئی کی جادو لوئی نمک سے ہوزی کے حضرت موسیٰ کی لنسینا لوئی نمک چاٹورک مطمد مخوئی نے کھن کرے سی قیدو نمک دا جادو اوئی بلنا موئی سیدھے اللہ کی مکئی دے گی اتو تو پا ایک معجزہ مخلہ منی سیگی پوسک سیگا ایک ہوئی کہ کئی دونوں دا مقابلہ توبہ نموئی نا خودک دا سجدہ تارا گا ایمان پر رکھری میں ادو کی مسک سنگ دنی فیرون نے ینکھت لگا مخوم مخود کتھت لگا ینکھت لگا نے بفاسی تو رگا ہت کری بسی ایمان پر رکھری میں
अदुगी मतमदुदा जैसा हजरत मूसा दा मखोई की जादूगर की मतुंग इन मोजिजा सिन रखिएबा हजरत ईसा दसु डॉक्टरी लाइन दा भाई अनाबगी लयंग बगी आमना चटनब मतम नेबा अदुगी मतमदुदा हजरत ईसा दसु अदुगी मोजिजा दु सिन रखिएबा हजरत मूसा हजरत ईसा से जब भी अनाबा अंगौब थुंग मफम सिदा खुद छिना नाम मतम दो खुदक द फैयेबा मबुक मनुंग दगी ममित तांगा थोगप पमिसक से ममित सिदा नाम खिप मतम दा हजरत ईसा ना मागी ममित तांग दो खुदक द फैयेबा सिगी मोजिजा से हजरत ईसा दने बा पीखरिबा से अदुगी मतम दा हजरत ईसा दा मोजिजा अहिंग असीब मिसक से हिंगत पगी पवार हजरत ईसा दने बा पीखरिबा से मतम दुगी मतुंग इन्ना अदुमैना जिस तरह नबी अलैहि सलातो सलाम अखोई की नबी कुरान नाजिल तौर इब मतम से यामना अरब सिगी मनुंग सिदा अरबिक की शायरिंग थीबा अरबिक की शायर दा अरबिक की कवि सिंह से क्वाइदगी ममिंग चटबा मफम दुदनेबा सिगी अरबिक सी शायरिंग गुंबगी मौंदा अल्लाह ना कुरान नाजिल तौर इबसी अदुगनेबा चैलेंज तौर इबसे ए अरबियो नखोईगी नखोई न करी गुंबा नमागी संगुम थक तारगदी सिगी आयात सिगी मचेद अम खक्तंग मानबा अम खक्त पेश तो हैरी में सिगी कुरान सिगी कलाम सिगा मानबा पोसक अम खक्तंग पेश तो हैरी में अदुगी मतमदुदा तना अमतन पेश तो बंगम खिबनत्तेबा ख्वाइदिगी ममिंग चटबा कवि इमरुल कैस मतमदुगी महाकी कलाम सिगा मुकाबला तौनम मतमदा महाकना सेमिबा वही से महाकना सेमिबा सैरेंग महाकना सेमिबा अदुगुम लब कवि कैदोंनुंग द कना अमतन सेमबा ngamdraba अदुगुम अदुक यामना चावबा कवि मखल अमनेबा महाकना सेमे सैरेंग खरा अदुगा खाना काबागी मथक सिनाबे यांखलगा थमेबसे कना लेबनो सिगी कलाम सिगा मानबा सिगी कलाम सिदगी अखोई हेन सेंबंगंबा मिसक कनानो अदुगी कलाम तो पुरो अदु पुराबा मतुंगा खाना काबागी मथक यंखलगा थम्मिसे लौथगदौरिबनि सिने कनामतन सेंबंगम खिबनत्तेबा कनामतन ngam खिबनत्ते महासी दुनिया की रुखसत ओइखरेबा असैगी इमरुल केस से मागी कलाम से सिंग मानब सेंबंगंबा मिसक अम फोबला इखिदरेबा अदुम यालगा लैरे यनफम लैबा खाना काबासिदा मथंग मथंग सि कलामची सिगी कलामसिना ख्वाइदगी ममिंग चिदबा सिगी सैरेंग सु ख्वाइदगी मतिक मगो लैबा सैरेंग सिगा मानब अम फोबा लैते फर्स्ट सेकंड थर्ड सि यालगा थम्मिमेबा अदुगा करिगुम कलाम दुगी मिसक अम थोगे एने सिगी कलाम सेना अदुई तारगति मागी कलाम दु यंखटकनी अतै सिंदु लौथखिनेबा सि खाना को काबागी चटनबीने मासी इमरुल के सीखरेबा मागी मची सिदा हायरेबा माग सीखरे मागी कलाम से लौथबा यारे सिनेबा मची सिना हायरेबा से कैदोबगी लौथदौरिबा सिनेबा मागी कलाम सिगा मानबा कलाम अम फोबा लाक्त्रे जब तक किसी की कलाम सिगा मानबा मंगोदे हेंगत पम फोबा लाक्त्रे फोबा लौथरोय सिनेबा अदुगी मतमदुदा जिस वक्त कुरान से नाजिल तौर अब मतुंगदा मंगोंदनेबा पेश तौरिबा सिलाइरे सिगी कलाम से सिदेगी हेनाय महाक सिना अमदना अतोपा हदीस अतोपा रिवायत अमगी मतुंगिना असैगी इमरुल केस मसामक सिना इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर सिगी सूरत मचासी मतिक सी उपमतम दमान अहिं चुप सिनेबा खल्ले से सिगी कलाम सी करम कलाम सिनेबा कलाना सिंब कलाम दो कराइदगी लाप कलाम दो सिना अहिं चुप से माना खल्लब मतुंग माना येंगब मतुंग दुदा अरोइबदा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर वल्लाहि लैसा हादा कलामुल बशर सिनेबे इरम से खुदा की कसम मसीगी कलाम से इंसान म्यूबिगी कलाम नते सीधे अतोप तोपा पूरी दुनिया से बु सिंब मंब कायनातो अदुगी मैगैदिगी लाप कलाम नेना हाइखरबने सिगी कलाम से कायम न मतिक मगो लहरने अदुगी मतुंग सिगी कलाम से लाभ मतुंग दुदनेबा खाना काबादे की इमरुल केस के कलाम से लौथरगा मागी सैरिंग से लौथरगा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर सिया खरिबस सिगी कलाम भाई मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों सिगी कलाम सी मानब सेंबंगंबा पूरी दुनिया से कना लई बनोना कुफारे मुशरिकिन सिंह सिना ऐलान तो हनखरिमेबा कना लेबनो मिसक अमदि थोगोना मरिन पानबा आई लैरेना मिसक अमा मजुसी अदुगम मिसक अमा महाकी ममिंग से
Abdullah ibn Muqaffa kaweba mahakna haire sigi kalam sigi takkar sigi kalam siga manaba kalam ai semba ngamgani sineba man hari besi phare adu targa di semo sineba sema ge na mana kalam si Quran dagi hen kalam ji sem na ngai ne chahi chuppa sigi magi chana ngai gi chahi chuppa sigi magi thakna ngai gi darkar oiba posak khudim si pairaga chahi chuppa sineba mana ka sigi manung sida lairaga sigi karam Allah ki Quran Allah ki kalam siga manaba sinagi hen kalam sem na ngai ne mana chahi chuppa si ka magi manung dane ba kalam si sem ga laire bes chahi chuppa sem ba matung sida mana khalle ai si kala Allah ki kalam siga manaba sidigi hen ba kalam sem ba ngammena hujiki kalam si pairaga ne ba mana thoga ibes kai chahi amagi matungda yaudri ba mafam si mayam sing si ut kadab silai re sigi kalam sena yaudri thugak ba ngai ri ba yum amagi manungdagi nupi macha amana Quran tilawat tawbasi mana tabane ba tari jisu direct tab thongnau hangaga leirme thongnau du dagi tabane ba wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru wa qila bu'dan lidh-dhalimin Quran du ayat sigi ayat si son ba se hek magi mana kong china taba matam dane magi chemai be kalam si iengaga masasi thak 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 nik ba hore masasi thak thak nik ba hore mana pairi ba kalam si makhada ta hai mana khuda ki kasam sigi kalam siga mana ba semba puri dunya se da kana amu phuba ngamoy sigi ayat macha sina aini chahi chop ba semba se si loina mak barbat taw khare loina mak khatam taw khare mar khudak ta mana semak ba kalam si segai raga Allah ki rasul ki marak ta lage iman pur khime kayamna wanga mani muhtaram zugo dost sigi kalam se aduga sigi misal amat khakta ga pige ba muhtaram zugo dost ai khoina tanare sigi umat sigi Firaun si kanano Abu Jahal alaihi la'na qaidigi makok guru gantal qaidigi sigi umat sigi Firaun ne na khangani me Abu Jahal Abu Sufyan kona Fatima kade iman pura kriba adugum laba misak aman Akhnas bin Shuraikh makhoi ahum si Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam sina fajr ki matam sida Quran tilawat tawbasi makhoi ahum si tuminna laga tay makhoi ahum si qaidi chawba Abu Jahal si tare tabalo era matung sida makhoi ahum si thoge ekoi gi turning point nam da makhoi ahum si theng na tongan tongan ni tare si kalam si kai gin hai kanda asi sigi kalam si taba misak to leng bot pangamde bas iman po purak pada majbur hoy sigi kalam si yam na tarif taba da mohoi sing si taru se na lak pane tuminna khangan dabida tongan tongan na taba ne taba loira ba matung sida moi ahum si turning point nam da theng nei moi ahum si theng dar matung si ngak na reba nang su Quran tarriba mani nang su tarriba mani adu targadi ngasi de gi wada tawsi aikhoina ahing nungthin chup pasina Islam ki mukhalafat tawba Quran ki mukhalafat tawba Quran simu oidabani na machin thibani ni khoina ngang na ba adu du ai khoina ahing dala aga nabi ki kalam taba Muhammad ki kalam taba hai sidi sidi achobo dokhane adu na ngasi khoi ahum wada tawsi haying de taba la oisi sine bhairisi phare na wada tawnare tawnara matung sida mai mai gi changna khre mayimda khalle mathangi nu mechi lakba matamda hojike Abu Sufyan sina khalli basi loina mo wada tawna khrabani na matamdu gi wada di pakka oine ba ikhoi gi wada sinate oida ba machin maka thina ba idar gi tawna ba matamdu ga natte ba moi kafir oirga su pakka wada di tawe adu pakka oi bani na ammo phobar lak na roi adu di ai itong khakta tuminna chatlaga ta roi gen Abu Sufyan si lakpane sumaina ani du na samaka khalle loina mo wada taw narabani na ani do amo phola ro ede ai tong khata taru agena ahumak sina khallaga Quran je tabane ba makka tabalo era matung sida maka thogak bakan yam ling na thoga imi karam da lak posna te na khallaga ahumak asai ge turning point je da theng na re amaka hallaga theng na matam sida hai na re ba mokhoi ahum sida amaka noi ngarang su wada taw ba aduga ngasi so amaka taba sidi khwaidi phatta ba thabuk oire aduna amaka hallaga ikoi wada pakka wada tawsi sine bhainari si moi ahum sina amaka pakka wada tawnai pakka wada tawnar matung da mai mim chatna khre aduga amaka ahum suban namit sidasu moi ahum mat nasmina khalle
ngasidi pakka wada tauna kharni kanam tala arwena admaina ahumak laga Allah gi rasul gi kalam si tai aduga handorak matamda ahumak amaka mafam jida thengne aduga haine ba karigino no hoina nungthinda su mukhalifat ikhoin tawba aduga Allah gi rasul gi kalam su tabain engo sida engo khwaidigi adugi matam dugi wada adugi amna pakka oiro ba matum da su sigi kalam sigi tasir mutasir oibagi changchi kayamna oibagi hai matam da wada tawragasu adugi kalam duna ne adugi amna chawba kafir akfar du chingjal halaga Allah gi rasul gi kalam du tahan bada majbur oiris ahumuk si amaka hainare pakka wada tawnare ngasid aroi bani kasam chana khare adugo mayum da chana khare ba adubu Akhnas bin Shurayh sidi laifam laitre mana mayum sidi atoba lichai ma chaidu ama baire dana aduga ne ba Abu Sufyan gi yum chida laiche aduga thong chida ne ba thillari si Abu Sufyan je thoge kari tawra musine lichai si ubra sine nang lichai si ubra oi adoi tara de nang Allah ki rasul ki manakta chatlaga Allah Muhammad ki kalam do nang tari bani huji huji hayu sine ba sigi kalam si oi dabra machin thibra natara kana aseng bara seng dabra habi huji hayu sine bari adada Abu Sufyan di sing na ma lai thokre ba khara ma de seng edu khara ma de seng de du kham chatna ba ya ba launa ba ya ba natte sine bari phare adoi tara de nang solo Abu Jahl ki manakta sat kadam sine ba la Abu Jahl ki manak chida Abu Jahl ki thong sine ba maka thillari si thongji thillaba matung sida amaka hari base nang hayo sineba nang hayo chigi kalam si sengbra sengdabra nang jutari mi sine adugi matamadu da sengasu sengdrasu Abu Jahl sine hoba yamna mase bhai sengasu sengdrasu aduna amagini adoragasu kari gumba aikhoina mangonda Islam pura kharagadi na kati kharagani aikhoigi izzat se yamna hantha kharagani aduna mangonda iman purpa yadabagi puraktabani sineba adui targadi phare na khoi animagli hawro aidi challe sineba iman pur ai Allah gi rasul gi manakta challaga iman purakki sineba hari bes kanana Akhnas bin Shurayh sina lakma matam sidane Abu Jahl sina hari bes e Akhnas nangai khosine nangi napadusu sigi din sidani leramiba nangi napudusu sigi din sidani leramiba nangi napa amasung nangi napusina tawram liba chalam liba din sinang thadu adra sineba munna hayu sineba adugi matam madudane ama ameka Abu Jahl sina sathi bi changche aigi ipagi ipugi palakpanina izzat daneba karigumba Abu Jahl na sai mamang do sai kharmani aigi khandang da su nabi lakta ba atopa khandang da su lakba aina mokhoide iman prakaradi izzat mangani haibasi Abu Jahl na hai khrabani aduna nangi napa nama na chaliba din du nang thadopa sidai hena izzat mangba sinang karai de lawru dorimo hairaba matung du da masu amako onthora khribne ba ulama sing sin hairibasi Akhnas bin Shurayh se iman purak pagi direct thongjin du bhawa yawra abani aduba Abu Jahl alaihi lana sina ontho hange bani seneba sigi wahi semak Abu Talib ta hai khri bane Abu Talib si iman purak pagi naga yawra abamatung du da ai koi gi bab dada gi din ai gi baba amasung ipa gi din du chalam mi ba din du adu somna khakin nangi nasanupa nangi adugum laba nayambagi macha sina puragi ba din sikaki khallaga nang iman pur adra atupa gi khoi gi karim ta khallaroidra hair ba matung du dane ba iman pur khridis adugi matung du da inna Allah la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sigi Quran ge ayat sine ba Allah taala na nazil dawra khirbe se muhtaram muzugo dost adu sigi kalam si ai khoi dane ba sinnar ibas khoi digi angak pa bosak amana engo ai khoi da jis waqt sigi Quran se tharaiba misak se kanano ai khoi ge rasul ni ai khoi ge Quran tharaiba rasul ji khoi digi chawba matik magun laiba misak am oi khare jis thada karamba thada tharakpa Ramzan gi thada sigi tha si chahi chup tha mayam chingchide khoi digi matik magun laiba tha aduga numit karamba numit Lailatul Qadar gi ahing sig ahing si jo tharaiba ahing si jo khoi digi ahing loina makti matik magun laiba ahing nebo hen griba se aduga muhtaram buzo dosto sigi Quran si sinnaraiba ummat si sigi ummat si su puri ummat mayam chingchide gi khoi digi phabo ummat ne sigi kalam si khoi di sinnari mi ko ado Allah na to phik pi na biraga lohelli me ba sigi masjid sida sonba muhtaram buzo dosto sonba haibe si su yamna lu Quran sonba
sonaiba takpa tambib haibisi yamna luba thokpa posak amani luba haibisi mamangdagi su haikrabani lamba su yaurambani adu Allah na maaf tobi gadabani inshallah aduna aikoina sigi si Quran tahalliba misak mohoigi damakda su aikoi thamoi sengna nusi gadabani thamoi sengna Quran sigi Quran si thammiba thamoi do magi thabak do adugumna ba misak sing do aikoi thamoi sengna nusi gadabani مخوی دا جتنا مخوی کی خدمت توری مت کی اتنا ایکھوی کی دی کم نے محترم جی کو دوست ایکھوی کی کم نے ادوگا جو قرآن سے وہ تہن نگائی کی تہن بائی سسٹم سلی با انتظامی میام سندو ادو کی دمک تو دعا تو گدا بنے مخوی کی دمک تو نسی گدا بنے کری مرم کی اللہ نسو مخوی سے نسی بھی رسول نسو مخوی سے نسی بھی ہے ادونا نسی آری بنو میت سے ایکھوی تھرسو پھترسو ایکھوی کی مسجد دا میام سنگ سنہ نسی بیرگا مقتدی سنگ سنہ سن بیرگا انگان کھرا نا سوندن حفی سنگ سنہ سوندن قرآن نویبن نمیت تو اوئرے ادونا نسی کی نمیت سے دعا تو وہ متمدسو ایکھوی اللہ نا قبول تو گدا بن نمیت نے ادوگا نسی کی نمیت سیسو رمضان کی کن منگانی صبح نمیت نے ادو کن منگانی صبح نمیت سی تاک حائبا نمیت تو نے تما سودب نمیت نے سیگی نمیت سیدہ لیلۃ القدر کی اہین سے اللہ نا گمائی رگا تھم خرابنے کو نمیت سیدہ کن ماتوینی صبح کن ہندوینی صبح کن منگانی ادوگا کن تریتنی کن ماپننی کن تریتنی سیدہ ایام بنا لیلۃ القدر کی اہین سے ایکل لینا ایکوی کن مری سیدہ کن تریتنی سیدہ ایکوی چک نبی ہوئینا ایام بنا نماز ہون بنی قرآن تلاوت تو بنی لیلۃ القدر کی خاص ہوئی نماز تے لئی بنتے با نفل نماز ہون با قرآن تلاوت تو بتاؤں نری با مارتنے با ادو کی نمیت سنگ تو یہ منوں دگی نسی کی نمیت سیسو امانی اتقاف ہم نری با کانگو سنگ دوسو لیلۃ القدر کی نمیت سے پھنگ نگائی کی دا مکتب پھنگ نبنی ادونا ایکھوئینا سیگی سیدہ دعا تو بمتم دا ای گی درکار ہوئی با ای گی امون منوں گی ای گی پنچیدہ لاکہ دوری با تھبک میام سنگ سے سیر لوئی نمک کے ایکھوئی دعا تو بتائی با عیسیٰ عیسیٰ نکھبلا ادونا انشاءاللہ ایکھوئی دعا تو بندن دا سکون امسنگ وقار کے ساتھ ایکھوئی دعا تو منائی ہوتا سے بھی انشاءاللہ